nawaziko uyazi linabe ukufika kuphi ilazi lakho ngezijayelekileko empilweni. Nawaziko uyazi #BBM. Sinotinyiko usejozi ngakubo Randburg kanike sino Moses usemamelodi lapha kubo phase 2 phase what yabona msine ngiboke siyokudlala nabo namhlanje njengemhleni ke sina 60 seconds ukhetha iletere hlangana kwelingesinceleni eliphakathi nelingesidleni kula kuyokuvela munye wethu hlangana kwethu sobathathu nje iBBM bese ke imbuzo iyalandela. Asithome ngawe Tinyiko, uthanda liphi? Left. Thanda la ngesinceleni uTinyiko, iwatch yakho Tinyiko ithoma njenganje. Kukuphi ngesibuyeni? Nabathi ngesibuyeni vane batsho kuphi? Laphekelwa khona. Umthetho omutsha wendlela ubizwa nge-RTIA, Road Traffic Infringement Authority, namkha i-ARTO, Administrative Adjudication of Road Traffic Offences. Arto. Iye namkha awa i-100 rands yephepha yathoma ngo-1994 ukuba khona eSouth Africa. Yes. Libizwa ngokuthini ilanga lokuphumula eligidingwa inyanga le kaRhoboyi? Women's Day. Umdlalo onengchema ezibizwa ngama-sevens ngonjani? Angani. Bhola khona ngathi canda so. Yirabi. Tinyiko. Sikolo siphumile. Tinyiko. Hayiboza nayo tatabo, yaziboza nayo. Ngaphandle kokuphelelwa isikhathi, Brother Moss uthanda liphi letter? Eliphakathi. Thanda eliphakathi. Ha, khethe kuhle mna kwethu. Khethe kuhle. Iwatch yakho ithoma njenganje. Kukuphi ngephunyaneni? June. Yi-RTMC okuyi Road Traffic Management Corporation namkha yi-RTIA okuyi Road Traffic Infringement Authority ekhupha amathikithi wokuphula umthetho wendlela. RTMA. Leyokuthoma. Ngokuthoma. Iye namkha awa i-100 rand yathoma ngo-2012 ukuthi ibe ngesithombe sika Nelson Mandela. Iye. Libizwa ngokuthi yini ilanga lokuphumula eligidingwa ngenyanga ezako kaKhukhulamungu? Langa lamagugu. Umdlalo onenqhema ze-DDC ebeyaziwa nge-MDC ngonjani? Ngewebholo yiphi? Ngebhola under 23 PSL. Ibholo yenziwani? Yekhathele irafwa. Oh yeah. Nasibuyako sizontshela ukuthi amaqanda lani wageda nwasaphi. Sivukile breakfast show. Nawaziko uyazi. Laba wahleli ihlombe nje. No, isibindi sokuvela ngaphambili uthi uyazi wena. Kanda wazi Lesinye isikhathi. Kodwa isibindi siyasibuka. Hayi siyasibuka lesi. Tinyiko. Ke sicale bona usebenze njani? Uthe ngesibuyeni kula kuphekelwa khona. Sidlula kanjani siyamnikela? Yep. Isihodlweni sokuphekela. Yeah, uthekela kuphekelwa khona. Kodwa Hayi khona. nangekhuchini ngiyaphekelwa. Nangekhuchini ngiyaphekelwa. Nemcatshweni nangemakamreni ngiyaphekelwa. Ukuthi ngamrobe asimnikele. Asimnikeleni uyakwazi ngesibuyeni. Angutinyiko. Ubuya kuphi Tinyiko? Utinyiko kwaNdebele lo. Limpopo. Limpopo. Malamlele. Yena uyabolabola ne? Namalabula. No, asingamrobe bakudala. Teka siyakunika. No. Inkwaso. I-Arto uyibambile. Yeah. I-100 rands uyibambile. Iye. Wakayina man. I-Women's Day uyibambile. Sewaphelelwa isikhathi nakufanele athi ngumakhakhula rahwe i-rugby. Wayibiza isikolo sesiphumile. So thole 4. No, indlela uzilawula kuhle singakuthemba ngeke sichulane inkoloyi lapho. Ngiyabonga. Ya no umbethe nama hand glove amhlophe.
ngibethe nama-handrub amhlophe. Uzibizela kuphi nendlela isiphambano sendlela kuphi? Manje ngishayisile ngizobuyela eMalibongwe and Boundary ngawo 1:30 to 1:30. Wena namukela. Hey bachayeli bekwekwezi FM ngabo 1:30 2:30 lapho. Ngibethele ibhell lapho ni. Tinyiko loyo please nama tips nyana yabo. Yawathatha ama tips. Isikhathi bani ngoba inkolo eziyadlula. Masikhathi setip lapha. Hayi man, how? Nwathatha njani? Awuyadlula u20 rand. Iyambiza ngiyathatha lapha yapo. Awu. Yes, how? Kodwana uthole total bakwethu simzameni ngezandla. Utone total. Tinyiko. Nithi kangifunani ngani lapha? Wabone zone. Matsongeni. No. Ubone zonezi. Yeah, bengibone zonezi. Sebenze njani ke nganeno kwaMahlangu? Moses ngwakwamahlanga ngithi. Ngakamthimuni. Yeah. Sebenze njani sayisayi? Ngephunyaneni uthe ngidlule indawo kungegumbeni yokuphekela. Shuthi ngiloki ikhwichi. iRTMC akakayibambi athe basho ngiyo ekhupha amathikithi RTIA. Ngesibila ngakayibambi. Ubambile ukuthi 100 rand yathoma kuba noMandela kwakungu 2012. Uthe iye. Ilanga lokuphumula eligidingwako inyanga ezako utshilo wathi ilanga lamagugu ibambile nomdlalo onenqhema zeDDC ebeyaziwa ngeMDC ngewebholo eragwako. Wow, 3. Bendathu. Yeah, no, sebenzile noma ziyana. Yeah, msawejodo lamanzi amnandi. Hayi sebenzile. Right, asithome ngotinyiko. Bane obalochisako sithoma ngokokwano then bese sokugcina ngabanye. Ngokokwana. Okay. Mabakushoweta papa mina. Yeah. Mtshobedi aPower Park. Ngibulise nabalalela abangaleliyo. Ngibulise uGeorge Mahlangu. Traffic officer. Yeah, ngibulise noXolani Mahlangu. Umuntu Xolani Mahlangu ngwakuphi? Wakhabo George lapho kwaMhlanga. Okay. uGeorge lo ngusibalisakhe. So George kuyamtha. Yazi uGeorge uthi uhlanganisele icolleague yakhe umfowabo. Ay. Ukuphethe right ngokwaMahlangu Akone PPM utinyiko loyo ngiyokudlula khona ntambama ngizokubetha ibhele ngabo 4:30 to 5 ngizodlula ngithi pip khona lapho kukhona Malibongo no Boundary azi ukuthi ngimi Ngithoko lombeni lo. Okay. And uGeorge Mahlangu McD yazi ngimuphi ngiloya onesise sihle ukhethe kuhle tinyiko yazi ukhethe kuhle ngimuphi sesihle owasiza Esamkhulumisako abodade bebachingela impopo bathola ipunch endleleni wabakhuphela itayere wabafakela ispare wheel wabalungu okhamba olupompa wabuyana no ukhethe kuhle tinyiko isibongweso tinyiko isibongweso ay asike isitunde sehloko wasithatha ngempilo yakho ukudlula leso awuzuzisola nakusasa. Alright, brother Mos bathathu balochisako. Ngilochisa ekhaya kaMthimune kwaPhatsha, ngimochisa ekhaya kwaMahlangu eGemboko nabo bonke abangaziko eMamelodi. Moses. Wenzani ngeMamelodi? Moses. Moses. Wenzi next. Moses. Moses. Usafuna umsebenzi Moses. Moses. Utinyiko ulochisa umntu wakhe wena Moses. Moses ufuna nomsebenzi mliseni ngabantu. Moses. Lisani Moses. Mlochise Moses ungasabi. Siyakunika. Kwekwezile nandi thuba mlochise. Ngilochisa nesithanda sami uDesma semberweni. Aha, yabo. Wenze kuhle Moses. Simbetheleni izandla. Thokozile ukudlala nani banemini emnandi